MCA 49 nĩ baringĩte kura na kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza rĩrĩa ya tano nende abunge baba ikĩtire warĩra kuingata ngavana okire runguro mĩaka ĩrĩ thirĩte arĩ ũtongeria nemo nabo 17 nĩbo kari mbunge barabo mwatambaru baringa kura ndi ceremony omwania na bathatu pedra patire ikinyakire mbunge kuringa kura tio nende boetera nĩ kuona ngavana Kawira ikinyakire mbunge ya Senate kuona kithira mbunge ya monokiore monoketie maitele kana nende akethira kingatwa ni mbunge ya Senate kuringana na maiti ya thirĩte akithitango nayo ni mbunge ya county ya Meru. Tukboru wareki ni mubango ya wa siasa tuketha twikaranthi na muthoji wa kisiasa Eric Kimathi nora wa MCA wantere chia akithe turibi etrike tukiona rwari ruri na inya ya kuingata ngavana Kawira kana rwari ru ni umona ndwarire ingi ciethera na cieta cia chokwa ngavana acoka ndene ya county ya Meru ndio rore tuketha twina ndu nyuma ya nteto cia weru themo ndi bare yana tukuthurana kiri nteto cia weru utukoboru wari MCA 49 kuringa kura kuingata ngavana Kawira Mwangaza uri 17 baringite kura pai muthetera. MCA kuwa barere mbunge no ntuba kumakoni ngavana Kawira uri baraba mwatambaru bokitie kasa mbunge una kari baraba kuwata ngavana baru bakiru kuma mbunge u niyo karia. Akurban njuri ncheke baraba kuwata mbaru ngavana Kawira Mwangaza kuria mbunge ya Senate eta mwani bo muchokie kenda bo atanaithia Meru. Aminista 19 baraba athurwo ni Rais William Ruto na kuthoyo ni mbunge ne banyuite muma na kwambiriria gwitio. Kwa zone kirinteto chiweru themo bitawa Mutembe Edward. Tukambriria MCA 49 baringite kura na kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza nyuma yabo kwarire musonda yo kumarukire amana bo MCA 17 baringire kura kuonokia ngavana na bathatu batokari mbunge ne MCA municipality Caleb Mutethi Kibuko wantunene Patrick Mulioki na wa Central Mutianda Glass ndebo akibatiginyire kire mbunge kuringa kura tio nende Kawira akalazimika bitie kire mbunge ya Senate kuona kithira ba monokia na rankarangwe ne ire ithano kuma Kawira ariko ikotongeire rungu romia kele mithuru mutuikare haina ribotie. Nyuma ya kiumia kithiru munini wa mutongiro wa baraba ingekere mbunge ya Meru Zipora ikinyawiji kenta ZDK wikia muswanda mbunge ya Meru jwa kweberia ngavana Kawira Mwangaza gitene na ndi muswanda jone jwithirite jukiarirwa mbunge ya Meru narua ikirikanwa ngavana Mwangaza arathitangi na maite jatatu itiara mbere kuna katiba na mawatho jangi itiara jaire ni kwagira gite ngavana giteo na itiara jatatu rirari utumiri bobo ebobisi. Gross violation of the Constitution. 2. Gross violation of any other law. 3. Gross misconduct. And 4. Abuse of office. Ni muswanda jura jwethire jukiarirwa na kuthujwa bubwega ni MCs ba mbunge je na baingie bao bakionania bakijugwa tambaru. Should we be bringing impeachment so that she can do her job? Should this house be bringing impeachment so that she can know her work? Should we be bringing impeachment so that the Meru County Revenue Board can have officers? Backed by Article 75 of the Constitution of Kenya. 2, I want to support the move of the motion and say that Kawira Mwangaza for this gross misconduct must be impeached. There comes a time when the interest of a community can override personal interests. So for there to be fairness, to end impunity in Meru, I really support that Kawira Mwangaza must go. We have had several impeachments. We have gone to the Senate twice. And Mr. Speaker, we have tirelessly worked to see that Meru get redeemed from the poor leadership. For farmers of this county to get extension services, Kawira Mwangaza must. For public service to get working and people of Meru get services, Kawira must. For the Gen Z of this county to get employment, Kawira Mwangaza must.
amwe nabo kinya kethira ngavana wa Meru Kawira Mwangaza atikinyire karone giki gwitetera kana tuma mawakiri bawe bamutetera bamwe ba MCS ni bonanire kumugwata mbaru na gwita yuta tena Muswanda Jojo. I believe that, Honorable Speaker, none of the counts owns any water. Governor Honorable Kawira Mwangaza is going nowhere, so they should get used to her as the governor of this county. If given an opportunity anytime, I can impeach honorable members, not the governor. They are the people who have really sabotaged the development of this county and not the governor. I'm sorry to say that. Nyuma ya MCS Kathumba kurita maugeja wegurwe Muswanda Joe na ndikanya negakinyireka MCS ba kuringa kura kethira ne bakujugwa tambaru kana bate kujugwa tambaru. I vote yes. Na kuringana na mpumi MCA 49 bethira bakeringaga ikugwatana na juu MCS 17 bethira bakeringaga ari kuregana na juu na MCS batatu bethira bataikinya mbunge baada ni MC wa Bodhugusi Central Douglas Mutea, MC wa Municipality Karebu Mutethia na MC wa Ntunene Patrick Mirigi Morioki na kuringana na speaker wa mbunge Ayubu Bundi ethira gitumiria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kwebirwa bisi ne mbunge ya Meru. The results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Na kumania netagara riu la kwethira bakiringaga Muswanda Joe na winge MCS baba bethira bakiona ne gikeno kiao. Kumila jana ndene tagarira speaker Ayubu kwandikira kiraki wa seneti ntumedia kuangabana Mwangaza neberetu obisi ne mbunge ya Meru rungurwa mathaa 48 kuma mbunge ya Meru gishigo mbunge kya North nke report rateto cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare. Kiuta tena miswanda ya ukabere ya kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na atuma mawakili bawe kenda beto muthetera mbere MCA inde dware mantu ya ukari mugaro na withire Kawira atikinyire mbunge ya Meru cionoke kana kinyatuma mawakili yawe rabange bakwirite na MCA baba ari dware na nyumene bethira bakiringa kura hamwe na bo au kabere MCA baraba watanga bana baru batithira baikinya mbere ya mbunge inde 17 dware nda baikinyire kuthetera ngavana na kinya kuringa kura inde kura cio ciare akwana cia kwithira baimonokia mwini wa Kingero aina ripoti here. Utter subjudice of secret. And 91 says, subject to paragraph 5, no member shall refer to any particular matter which is subjudice or which by the operation of any written law is secret. We delete secret. The Speaker ought to have informed the governor that indeed the opinion of the House and the Speaker is that they have the powers to summon. Only then would the governor be in a position to seek further advice and make a decision on whether to appear or not. Muswanda yumbere ibokwario nara ngavana Kawira Mwangaza onekanirio kinyambunge kwithetera no indi okulukira wakili bawe barabari Dastan Omari Elias Mutuma na bangi kaitene kayoyo Muswanda yoetano yo mwingetene gavana atai kinyambunge kwithetera ya umbere inyokulukira wakili bawe. Provides that the Speaker, when the Speaker is satisfied that the motion has been debated adequately, the Speaker shall call upon the person who is being removed from office to answer issues raised in the debate. And therefore, based on the fact that the governor is not there, the council is not here, I call upon the mover to reply to the motion. MCS baraba watambaru ngavana Kawira Mwangaza kwebelwetene bataonekana okinyambunge Muswandene winge kuringa kura kana inyaku aria ugebo kuthetera ngavana etumyate batere kwingwa noende kaitene ka MCS bamwe baraba kuwatambaru otongere bwangavana
ibonekanire rwari o Kinyambunge na kwaria na uchamba itumi ngavana ati batere kwithira kiebelwa etene. Here to oppose the motion that Governor Honorable Kawira Mwangaza should be impeached. One, let me start, Mr. Speaker, by telling my colleagues that Governor Honorable Kawira Mwangaza is going nowhere, so they should get used to her as the governor of this county. Mr. Speaker, may I say that this is just a cheap political scheme which is schemed to take power of this county through back door, and we shall not allow it. Speaker, one is on the issue of all the counts. Although I will not spend a lot of time on that, I believe that, Honorable Speaker, none of the counts owns any water. Honorable Speaker, I will concentrate on the issue of procedure. And in this case, Mr. Honorable Speaker, the public participation. Mr. Speaker, in my opinion, there has not been any reasonable public participation, neither was it a qualitative. Wa Kinyero, Ndeto Chiawero TV. MCA Bambunge ya Meru nibalasmekete kurara mbunge ni utukobo ukira dware nyuma yantetu kumbukati ngavana na Athiati Baba ni bakubangite kwithira nende bakithia mbunge ya county ya Meru nara nende athukange Baba kinyaba kinyira na kwela mwanki mbunge neu utuburabu menere tubonene ni MCA Baba mbunge ya county ya Meru nabo bere musonde withira ukiambira kwa ruabu MCA Baraba watamba rungavana Kawira Mwangaza ni bethire be kinyamwirene arabonekanire nende kwithira bakinyana na mabisabo kanende nyumene bethira bayukuma tene ya bungeo. It is in the nature of Kawira to sting. So even if you give her another chance, whether it is on account of pity, whether it is on account of sympathy, whatever the reason, she will sting again. MCA 49 barabara ingete kura kuingata ngavana Meru Kawira Mwangaza ne bakolokirite maitina mena mambere ya kuringa kura arabara kumre mbunge na kurara kuna bitho na bantu baraba kurikana ne bamama bakere kwithia mbunge wende bangaratanwa ne borisi. Pertaining the issues of intimidation to the members of this county assembly, and also trying to use goons to maybe intimidate members, and also maybe to ban the assembly and other issues. Because if you came here yesterday at night, you would think that we are in Lebanon, where there has been a constant fight because there were a lot of fire and other things, and there's also people trying to throw petrol here, trying to burn the assembly. And I don't really believe that's how the county should be governed. Rokire na MCA baraba ko watamba ngavana ni mama ne bayirana kulashimithia huku mbunge eu. Awati mbaruba ngavana kinyabo batitiro nyuma araba kinyire mbunge wende batu hukumane mabisa bokaria. MCA bani bamenendete makareka yaba kiwa ngavana Kawira nare tekuthia tawatho ndekie tumi Meru ire tawita mbere. Owetere onderera makarika ya yaya bwithika ngavana Kawira cietha cietiwe indi narete kubuta ngwe barabo onde bakuringanithwa na mantu ya na badiuna watho ukilukira njara ciawe. Last night we slept in this house because we were told we will not be able to access this assembly. We slept on the floor of this assembly. Meru should know that. Then someone threw a Molotov cocktail from the court to the roof of this house. So members walked out because of the smoke that had started emanating from that corner.
Amero baraba watambaru MCA bambunge Amero ni bacoketie nkatho ni kuringa kura na kuingata ngavana Kawira bakiare bo wite Kawira na tuikite ntabareko na ndawe wenende ni kwana kenda Amero icokanira kuluki ni bo wite ni bo kumita kona cionthe kenda kuye MCA bamba kiwa nende ni bakuromba mbunge ya seneti itacokie mpange Amero na kumeneria njuri yaro ni kiraba kuwa batongeretwe ni kiukio mukiri mitheka aina atatonkuluki. Awati mbaruba MCA ba kaunti Meru bachumirete ochokiria nkatho mbunge nontu bokiraba kuibaritete ngui yawe gigatiba boya. MCAs beto ibwega nontu ba what they have done a good job koto very impunity Meru. Ochokiria wa MCAs nkatho kone kwa irite mno ko deliver Meru from bad governance, discrimination na poor leadership. Na ito kuga ibwega nontu ba 49 MCAs ba batagaruka to bwire ibwega batagaruka botromba kuthithia buria kuringana nabo utongeria bwa gavana Kawira iburetete mathina kithumba kaunti Meru muno kumakwa kwa uturo bwantu twamwere kura batu twanira na mpanga tomugania nteto uini ngwende muganetie aikia manyiri lakini mwanka thai na buri kwela wa mbundu nitanete na irima nonto thai na kuona nteto county assembly to kuruta nteto kikatiba lakini mwanka thai netete kaurikinya kurubara tuteyete muno nende kwena saliti njorie mpara era na njorie batu tuisie tongora tukathera umegembe no lakini na murangiri lakini mwanka thai babe aba manatha to bakurara bakya kwa Meru bakauwa bayeta bomba kwa batani decision and constitution mumeta ondira inyeleto zaindi mheshimiwa Mwandaithile na uni kwaria onto mheshimiwa Mwandaithile na rere wita wonka wandire to achiri maendeleo na twara mheshimiwa onka no to nongere inarania doria atere mama ugwa wokomeno ima MCA kutena thina gaba gukomena no tuge aba gukomena endere kaumba komeno nya daktari utere daktari tukauga ko rete daktari utere nya civil servant baba county tukauga ko barete uga mama to sumburete o to sumbura we kanto ba kungogene we kanje kungogene osoka contract ile isiejenwe Meru county unankerete Kirinyaga county Ruibarombete seneti utira gavana Kawira Mwangaza unakadita atachoka na bendere county Meru. Please, this round don't disappoint us. Watoringa the senators beto itobo endrete muno no Meru igore thina ya mbere yelere ya thatu thaire ya tano tuiweru inya kyao kiwaki senate bwatochokeria imtojo twita buru na tutio mwanda Meru na boto komboere Meru nonto Meru twithina na Meru twintakene Meru thina development be ache tutumira bothoku na itokuga babwe bwatochokeria iwe ura bomenyeretie thaiji rongame ina uma na borongame na antoba Meru county kinya bwale makoronga na bange baraba thuri rongame na wananchi ba Meru county bomutethira raundi ithatu ate kuibwa thai Kawira kandi bwire Meru batu bitu tuiwetie ni ana beto kunanga wa mauru rire tete kuntu onto ikasia eya nambia ngiri 20 aigio kurwa wikiria anto bakauna ngwanjara bange batamburango twatiwo sanga irambia sisi bitari tafadhali tweberi muri oyo hana na kinge kuru eya nara kwetu kasia ba mami beto akiana kamutu kamwe nge kuru ndire gwira biksi akinda na cia naire mubuto na mutu na kabenji tafadhali inko buromba mwekuru wake osoka na Meru ringi ndura maito tu sienda thine yetu rete ne kinyete mwiso By what is happening in Meru County, that today, early in the morning, 3 p.m., that when Antobacco interferent, with the County Assembly of Meru. I'm worried for now, we equal that the Equivora evacuated the Itoquadia, Antobacco, the Aranto 17, Kuenabangi, Paichibitare, Baunangi that in Aquevaradi, whether Antorokere, then governor we have is someone who can sponsor goons to come and ban this County Assembly of Meru. I wonder. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Beta wa Mukiri, wa Mithika. Akuru banjuri ncheke baraba iye ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza bawitene bakwenda maseneta bacokia gavana wa Meru kenda bacokandiria na MCA. Akuru baraba karikene Kenoro Stadium batongeretwe ni Adriano Royaro. Pedrete bakiwa Josephat Murangiri nende akalasimika kwa mirebu bwaru kendo tuika mukuronjuri. Phineas Imana aina chota radio. Noringa bana Kawira Mwangaza aunitwe kadita ne mbunge ya kaunti ya Meru akuru bonjiri ncheke nebona nite kuria kwaniroko kumania na makarika yeru ari
kiaria akurubani bonanitie kuria kukena kinyanini bakiwa kinyani bacherwete yo na njira ekwelerwa tia gas na kuwa bachoka nyumba yo bakathwaniria ontubu nako kaya kwetha kwe muntu ukumeta kinyaskari kenda atwelia tia gas boete keria tochoka nyumba chetu tumenya boto amweta boete keria bo ikundi kiki akuruba banjuri nende bakiuria Rais Ruto utegera Meru na ritho ringi na umitangikira bakiwa bo bainenya ya kuthira mathina yara yari Meru. President wetu William Samoei Ruto, kwa unyenyekevu kabisa, rais wetu mpendwa, tunakuomba uangalie haya mambo ya Meru, na kama vile fikira zako zilikuambia wa Meru wa Njuri Ncheke ya Meru iketi na viongozi wetu tuwaunganishe sisi ambao tunaongea leo na umati huu wote wa Njuri Ncheke. Tuko tayari noringe kunikene ndeni kethirite kikiwa ngabana Kawira na batire kwethira kina nkairo kanya kakie no tungata karike kibindi kyake na karingirwa kura kithira na ritete ngui na kura nora kona ritete ngui nende atekethira emuringaira twe Njuri Ncheke, Kawira, Mwangaza ambaye alichaguliwa na Wameru kwa kura nyingi sana, akatushinda sisi wanaume na akashinda hata wakina mama wengine, apewe nafasi aendelee afanyie Wameru kazi. Iromba rinene bainario ni kimbunge ya Senate kubathikira na bachokeria ngabana Kaira Mwangaza bakiwa bainenya ya kuatanithia Meru boyakuru. Tunaomba Senate iwe sisi wazee tumeomba watoto wetu, lakini wakipitisha watakuwa wakaindi ambao hawasikizi wazee. Kwa hivyo, kwa sababu Senate ni nyumba ya wazee, burudishe mama hapa, tufanye kazi na yeye, na MCS tufanye kazi nao, ndio Meru yetu iendelee. Kato kuromba nteto ikwendelea Meru ichokekera akuruba Njuri nonto ibwene Meru bogwitekeria ntacho chokeke batu akuruba Njuri na nendi ekundi kiki kioneka kutharikira abu kadha Josephat Murangiri uranwe mwandiki munene we kundi kingi Njuri Ncheke na kuwa inyiba mwethetie nche na kienda utuika mukuru Njuri no mwanka kambiriria mitaratara yonthe ukia kuthaka lekanetu na tukatwaborwanithia nimbia ei na nimbiarite akiwa Njuri etiomba Murangeri aende batu atukwethia ri kwa Kamurangeri kwa kambi Meru etathiria Murangeri keta muthiria ukenga mukana makosa gichoko ngure ngeu ya ngirani ya ambi amwe na mateta yayo nende muthira yotike mbunge ya Senate kona kithira yikalikithia ngabana Kaira Mwangaza ya ngabana wa Meru oyabura baithirite bakibutha kiumbere kana omaba muchokia Meru ya mukari na timutongeria. Phineas Imana Ndeto Cheweru we Phineas nikuma kintu tuno tukuona kanya kambere gakunoka inchokerete na nteto ingi. tena gutari na njira ingi cia gukinyia ntumiri tinga gweta kuringa rugoji kugwatia ndumuri na kuringa gempe mene tumeme tureza tura tutaigawa uge bomokari na ni untu kwaga umenye kuretera mtu thina Meru itware mundune na ni untu na Murungu neza gantu bawe kira betagia Weru Brathara Weru FM ireza kunenkera mu Meru kajuna inya ibwaga muno muthikiri nuntu bokuthura Weru FM na gututukithia kameme number 1
tukikungwira miaka mugwanja itukugucokeria nkatho muthikiri ni untu bwa gwitania natu rugendo-ini ruru natu itugugwikira wirane bwa gwitania nago ikinya gwa ikinya ibwega ni untu bwa gutwitikia. Weru FM 96.4 uma mundune ija werune. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 20 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe shia kushorire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Mumiru ithuranire ni untu rugendo ruru rwega rujurithari mwiro gweterete Kithuri-ini Miru. Apostle Simon M. Kamau wa kanisa ya Christian Worship International Ministries kana CWIM amwe na Kristo bangi ibakureterete crusades na revivals Kithuri-ini market kuma tariki 9 mwanka tariki 11 cia mweri juju enana. Crusades ikethorire Kithuri-ini market kwambiria thainyanya cia muthenya kathaa 12 ciogoro na cio revivals kethirwa ire Ithimbari BD Academy kana gwa Kathara kwambiria thaijire mwanka 5 cia utuku. Ugakujira utumirie bo Apostle Simon M. Kamau na uthari mwene wini bothe munenes na the Hosana Choir amwe na Maromba, Mwokoje, Biama na Bionaniria na Mariga. Tuko kiumia tariki 11 cia mweri juju bwinthe ibugwatio geni kanisa-ini ya Ithimbari kwambiria thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 7 cia muthenya. Ciumiria no kujera ugaruruku uturone bwaku. Mimi naitwa Pamela Kageni Mbe. Nafanyanga biashara ya kuwaso tu. Nilikuwa natumia Facebook, nikaona Jogos akiadvertise na nikacheza mara 31. Hapo ndio nilipigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi. Nimebadilisha maisha yangu kwa sababu hiyo nikiweka tu kazini najua nitapata faida. Jaribu tu bahati yako. Weka hiyo special number kwa 40111 na mtakuwa mshindi. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatia suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110581292 au 0710120590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Bueno tugeta na mbere kurumira nteto ciwaru themwe. Nyuma ya mbunge ya Meru kuringa kura na kuingata gavana wa Meru Kawira Mwangaza nende akari mwanya ndeni ya kaunti ya Meru ne bachumirite na kuruta uwa boiru na kuingata kowe bone bo bumwe bwa kari pa kaunti ya Meru. For the justice of Sniper, for the justice of Virginia Kaweria Mreti, for the justice of people of Meru, itokuwe bwega nonto bwa MCA ba Meru ngwe erabarita narwa itobachogira nkatho cia mwanya mwathani abatharime buru na ikatokua mama na ane kenda areka okinyanga county ya Meru na kenda areka weta na ya namba ibwega MCS beto ba Meru tunawashukuru sana itokuwa ibwega bokorita ngwe mana na kenda Sniper na Kyoto mwekoro na ane na kenda Virginia Mreti atekenele kwa ngaisho bizine mwekoro na ane
none kenda bamwaki na ritwe ngwe bara bange bonete mathina ndene county mwe corona na itokuibwa county assembly of Meru. Asante sana. Pale kuma saudiment watu chokeria MCAs ba Meru county ngadi nyingi mono sana tonto bagara ko sanitize Kawira Mwangaza na batu tobera eko na tunyuma ya to kame kishua batu tore wananchi ba Meru county Kawira nyata senator nyata Uganda nyata Tanzania sisi tuko nyuma ya MCA and we make sure MCA ba ko sanitize Meru county eko MCAs ba Meru county Omathi kana Kaura kanjokia kanya gaka nchokerie MCAs beto nkaro cia mwanya mono nethithio ria bonania na arua ni onto bwara bona ikwagirite Kawira na inkobera ibwega na ingwete kia utweterete Meru igakara bwega no onto Kawira no thina Meru ibwega mono na mwathani abutharime ndenda kuromba senate tubolelia Meru ibakura thina itare nene na thina ria Meru senate nemiolelia metho yo yele ibakuona onyumo ntuko inkai MCAs betu ibagomba kutangwira iyo oversight bakuona wamba buraga wira abwetheti ibakuona makosa yo ndeka wira abwethetie senate neolelia Meru na metho yake yao barekera batethia Meru round iyi bakiotwethia ora batwethetie ro ringi bwea. Okay, mbeta wa Alex Gichuru kango chokeria MCAs beto katho nyinge muno no ndo ngwataniro na to kunya mama rondi na sobo iga seneti to dikireni mama na kabisa Meru na maendeleo. Thank you. Atokuwa to support MCA bongo era barta oringa no Kawira to thoretie agerita waru to amucokia ai preacher Ruto amucokia gato kwenda kuona Ruto yo kagabangira Meru atia wato to Kawira alafu no amucokia toweretu tukuba toweretu sana kulingana na impeachment ria thithikaru ari county ne Meru MCAs bakuinga gavana county ya Meru ria 5 na ausokwa Kadivare na Arora Senate na uindenda kuria Senate ya Kenya concede the counts that have been leveled against the governor and then they do justice babu ethiri antu ba Meru county justice. Finally ndenda kuria speaker wa county assembly ya Meru Mheshimiwa Ayubu Bundi watu kwende report una Senate wete barabara ere so boigere na nyukira bukya weta nerenge kathitera ere kathitete sawa usenzi barabara thai wete nerenge so boiga mwanka mantu ete sawa. Maoni yakwa ke Kawira kabate kwa Kawira nafasi utemya kuruta ngwe wetu ekawe babu nabo bateo support. Kwa hivyo nkuromba ma MCA yetu tafadhali kwa hiari na wazina waomba eba kwa nguru tika Meru county ibe mamo kanya aibange amya kutania nguru nabo mama ana makosa yote bana Kawira ni akothithia manto jatiagirite nizonto ngugere atumile korita atekomilita na nikio gitumi MCA bayuketie kanya kau bagutumira nikenda bamweria au nontu bakwaga ngwataniro na tongeria bangi indi ngabana Kawira tikate mutongeria ni mutongeria mwega makosa ni uria agutumira utongeria bawe na kifua indi nkona oni nyana bakwa abwirete kwana etaka nogo kange mutongeria onge urokaomba gutongeria njira yagirite na kugwatanira na bangi alitengogeria iliona ile Ameru bakwenda Kawira na kuruta ngui muntu kaya wana nafasi akaruta ngui ende te boria bo musumburite na ande boira anto beto tokire kitu tura ngui boya ende bo anda musumburite Kawira wai muena nafasi aruta ngui kia boya no ndo itare ta thira tuna nafasi nene muno ekwana ende Kawira bo muena nafasi aruta ngui kia mutanosia na weta muntu musumbura sawa ii ba kabare mikuruta ngui kato kuwa Kawira must go nundu bagotora mawa batu taterwe ute maendeleo tona mawa kuma centro north na ute pe maendeleo tona buru nenkuwa Kawira na ana nundu bagothati kwathana na MCA no tengwe kendelea batu towerete pio nundu bakungwa Kawira no ntote nduma tuona ana anire ngwe cionthe ne yani na ire bionde we ute muntu ngame agwetekia aire MCA babengerwa ibaritanaria abo ngwe batare mwananchi na barere.
Minista baraba thurone Rais William Ruto na kuungwa mauri no kulu ari ni banyuite muma na kwambiriria ngwicio. Minista Barrio Professor Kithure Kindiki wokaria na Waruere Kimureithi Mugaa ni bambirite ngwicio na ramambura ya kubwithikirite aruna ya Rais Nairobi. Boniface Mogera na utumenyethia nkuluki. Ugoko igarone Rais rukirwa ntukwenarwa. Amona kukwithira gukaria ndume na gipio gikinge kumania rira ria Antonia bobo tigire ma minister babero kwithira bayukire Biblia na Korani kenda kuria muma. I Roslinda kuma kire ma minister bakoro bara batwire. I Kithure Kindiki being appointed a cabinet secretary. Ugweta kire ma minister babero te minister Mureithi Mugaa. I Eric Mureithi Mugaa being appointed a cabinet secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Ejeneo thirikari njore Rais Ruto ira kumita rodio miro gichongo broad based government na ire tumanite maandamano ya Thukembethe Genzi. Rais Ruto akibare na pere Pedro bagitira Kenya ngoge no tubare mwa tonya tono tujokua. Kenyans are neither afraid of struggle nor labor. We are proven serial winners of both. All they ask and all they need is a government that maintains an enabling environment for them to succeed and stays out of their way while they go about their work. Kenyans demand and not only deserve, but are constitutionally entitled to servant leadership. All levels of public service, from the cabinet all the way to the grassroots, have no choice but to live up to the truest standard of servant leadership. Ungurumania na utumiri bodo kuwambejeshia mwingi ibonge ba minister baba poro Pedro baimenyera. We shall facilitate expeditious investigation and prosecution of all offenses related to corruption and economic crimes through amendment of the relevant statutes, including the Evidence Act, the Criminal Procedures Code, and provide for their determination of all cases within 6 months. Baba inge ba Kenya nabo ibeterete kona mogaru kujana thirikari njero ikethiro ikireta runguro meakitha tuiretigere. The people of Kenya have made their expectations known in bold terms. They have also made their intolerance for failure, inefficiency, corruption, and ineptitude equally clear. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail. Mnaku kureta kwa minister babero kumakiringwataniro ya Azimio nonto bonge bodhugathukanite mathukanite baba ingi na gwateri kwithira ukioneka gitene ga siasa ga kinyira abakethirwo bakiumana na bambiria kura thirikari baraitaira ngoge kana bakethirwo bekara na kuthia ngwataniro kenda kuunda thirikari. I have reached out across the aisle to bring on board the knowledge, expertise, and experience of deserving Kenyans, though belonging to a different political formation. I am persuaded that a moment such as this in the history of our nation calls on patriotic citizens to forge an alliance of rivals. Nke reporter Ntoshero TV kuma ya kingine kineki mshusho Nairobi mbita Boniface Mogera. Muthwaniri wangewe yambara kwenyangu na kwithwa ku biashara na musiasa Moses Lechoro na watino kinyokoti ya mowa muthenya yorwari Oliver Mwika akinyetwo koti ya mowa na rathi itangi na maiti 16 mbere ya mwambithani mushiri na arekerwa na bundi ya milioni 1 kana ngiri 50 besa baribari. Dennis Mugendi aina ruonoro.
Tomurume akumenyekana ta Oliver Mwika akinyithitwo ni polisi nkongoro-ini cia kotini ya Maua ari muthuganirwa ungi munene ikiri ikarika ria winyangia bwa into bya mamilioni ja mbesa bya mubiashara wa Kaboito Moses Lichoro. Shtaka la 7 nashtakiwa kwa uharibifu wa mali kinyume cha sheria. Maelezo ni kwamba tarehe 20 mwezi wa Februari mwaka huu ukiwa maeneo ya Kabiutu Market iliyoko Igembe Central, Meru County, ukiwa na wengine hawako mbele ya ikoti, kwa kusudi na kinyume cha sheria uliweza kuharibu gari nambari ya usajili KCQ 026N aina ya Toyota Land Cruiser yenye dhamana ya shilingi milioni 6,500,000 mali ya Moses Lichoro Zakaria. Ni ukweli ama si ukweli? Mbere ya mugambithania Ken Mushiri tariria Oliver Mwika na hathomeretwe thitango 16 cionthe. Shtaka la misho ambayo ni ya 16 irio cia wamba kuthuka nginto akiendaga bya Lichoro bionthe biria bitaritwe biria bya mamilioni magana nawe aikana cionthe aria mawakili bawe bairi barombete koti murekeri na mbundi ya 50,000 mbesa baribari kana mbundi ya mung'ana jwa gintu kia milioni 1 otathitango baria bangi 11 ba igambo riri niromba mugambithania athikirite ari igamba riri rikagwetwo kairi tariki 24 cia mweri wa kenda iria no cio cia thitango bangi. Accused to be released on a bond 1 million bond with one surety of similar amount. The cash bill shall remain 50,000 and itatajwa tarehe 24 mwezi wa 9 court number 1. Sawa. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya Maua, muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Muciĩ ntokerea itirikene ende ni yutete antu bana na njira ya kuorowa na amwe na mukuru ntokerea wabengwa bamuthia utoturo ni mwari wa ntokerea urororo nekana kama mtu oka meke 16 kala kawatina kuingolo ketuone ke polisi kelare kuningana na Uspindi Wembe North awete uchunkune bambirite kenda kumenya kaumo kama kareka ya Nicola Chabari aina ruonoro. Giku ikiokiriro okiari emoji egwa antoikire kia tariki 12 echa mweri igwajiri mwanka ojo ntugwira abaithukirwe otugo bagokia antugwino na gutigira antoikirea auragitwe na mwekorora anwe bari no emoji atemangitwe ebothuku tariki 16 echa mweri igwetano nyumani no muthaka agwake no auragwa na kinyagwe auragirwe na gutemangwa akothuku ende wagukaire mweri ojo wa enana tayari mwana gonge wa muci uyu nareketie na gutotoro obwake nyuma yake kwithukirwa ni muthaka ukomenyekana na kuya kimutemanga abothuku gutigira atete utoro bwake ari cibitari na mukuru wake no atigwari na ngurario ocha gutemangwa. Uspindi Wembe North Jared Marando na kujirite ontobobo. Kuna kijana moja ambaye wanamfahamu vizuri kwa jina Koome Etikas ambaye pia ni close relative wao, kwamba aliweza kuingia nyumbani akadanganya mama kwamba alikuwa ameanguka na pikipiki, alikuwa anahitaji msaada kutoka kwa wao wawili. Alikuwa amejiami na kisu. Wakati mama alijaribu kufungua gate, ndiye akamdunga kisu kwa kifua. Wakati alikimbilia mzee nyumbani pia kumweleza kwamba amedungwa na kisu, akamshambulia pia, akawashambulia wote wawili. Wote waliweza kupata majeraha ya kichwa, tumbo na mgongo kupitia kwa hiyo kichana. Walipelekwa katika hospitali ya Maua General Hospital, mahali ambapo walikuwa wanapata matibabu. Lakini baadaye mama ambaye ni Teresia Ngatha aliweza kuaga dunia akitibiwa katika hospitali ya Tingania Mission Hospital. Marando ende aliuga uchonkoni na butitambena nikenda kumenyekana iki gitumi kia muthaka ujo okuroba miaka 16 kuraga mama ujo. Kijana ambaye ako wa umri wa miaka 16 aliweza kushikwa baadaye na askari wetu na amewekwa katika kituo cha polisi cha Lare ili kuweza kushtakiwa na mauaji. Mimi ningependa kushauri ama kutoa tahadhari kwa wananchi kwamba kitu kama hiki kinapotokea wasichukue sheria mikononi mwao, sababu wengi walikuwa wanataka kuchoma huyo kijana
ilhali polisi wakazuia. Kumegebe North, Western Class, Chabari. Tumurume umuna rietwa Lawrence Kimathi wambayana atete oturo bwawe nterece kiraro mara nyuma yawe kubirwa ni mubabai akiuthurana cia matunda kuringana na atori. Tumurume orethetie kutheria kamunda kawe na ndiambirie kuthurana ni mubabai ndio mutiu na yukukire no mwarukira haratete oturo bwawe wau. Martin Mwambi ena riboti yake yao. Nine kambe gwire mpunde ndina ari anchikoni gwakwa mkwigwa mpu ndakajienge ikole magare na aria gwakwa na aria nirobejire kuona bakineterera nirobedirire mutunu gwire na no mukabirite anya mwere no kabito uri au rwa mukabira niro tujugwatire tukena jodere yau tumukaburukia riu no kumenya ona ndaraidiririo na tukumukaburukia tuona atio no kande jankenetera magegania niwe ndedera muthakwa amami au engiraira no mukuo utebonge ndaramenya ndegwe mubaba ya gutuijaga ikadoka wa mukiba ntikumenya ntu ntario ndegwe ndigarite muno nontu thairia mare Kimathi alikane na kugona muti ngukinyiro ni ripoti eu oreo na ndeja ndethira agukaborokua kejire akinambiria kudiga muturia tukona muturia ni murege nirejire gutua mababa ya riu kirwa ka gutwaga na ukina guko tukona na numuguku numoru no ka inde nimbe gwira mpu riu nani ndari nchiko ni gwiga empango kagia ntamenya nimbie gwire nduganirwa niro wangiru gwa gutemaga ngiru gulugwire akuri gutuma baba ine achokire muti wa mukiba na ni mukuo ona nkadi kuona ona yari ote mukire police ani kuma ntwire ntare gwa mto akibetwe ni muti agituma baba i ona kwigwa ndama hamuno kuma tuko yunda jalo ndakora ndakinyangu nyite ntane gwa mubaba yola gite mtu Oboya Martin ono tokinya muthii wa ntito cia uruthe mugucogeria nkathira ntubugo wathanite na unto watanire kiri mubango wa siasa nyuma ya ndagika inkai.